Patalapatu at Samoa la Samoa Entertainment TV mai apia nei ko iaso. Ele o te ena le fiu anga o whangalii, le toi te tala ai o le mlai waalele le malo i lona whanua i whangalii uta. O le mlai waalele le ai whaafai ngofia i whio inga le vao Samoa lua, ai maisa lau whai pisnisi maleanga i luma o le te mao a inga o Samoa na lua. O le ason tata wasi ai se vaenga o a inga i tawatawhane o le mlai waalele ma tata o mawai i a inga na fasilingia o lo ola tau langolongo ina le wha moe moe le malo. Peita eustasi o a inga na tala noa mai i le langolango tele o le wha moe moe. Ai o le whautuanga lava lea na awe le teimi o te tala whio inga waalele taluai. Ona o le manongi atu le kesi o waalele. Ai maisa i lava le tae au na whautua e awe waalele anga i le pito lava isa sae o le malai. E whaola mai ai ina i le tae au. E whaalua ianga i la au i lunga o le vanu le manongi. O le whautuanga fo i awha i e whause pā maa walunga e tau tau fia tua i le pa o ma le manongi o le kesi. Ai o le tatala o le malai. E pule lava le malo e pe on ta ue a inga na tātou fasilingia. Tātou o fo i le fionga i le pule le nuu, ia po le sui o le malo i le nuu. Le fionga salu mo leni, ma ia sa no le la asanga i le teiminei molo na nuu. Pa leo sa mato me sila fia po i le malo ia na ia e fai ala tu po fanga i le ia ina le fionga nei po kalani al malo. Ai fa leo ke sa mato mana. Ni turanga leo ia ina mato mai tau mato le mofo ni. Yo mato fa longo i pa o vale le ia so. Mato a fia fo i le kasa le sa ia fia vale. Awa le ia se vale le a lunga pe sa ho i lalo. Ia o turanga na e pe malisi ana na o fio ni pe o masino vale le e fa o ngal tele. Ai não vale. Ia mato pela no faia o mato maita e tele vale o le nasi o tanga ia ma batu ho o tele tanga te o ai trata sala bo le tai no mato ia o fa pena ona fai la ni foi fo longa ona ia atun te fa pe me o como fo ma ia la o to fai ko su enga manatu ranga fa pena ia al te lo le se su enga al ayo maka mal fa lo mo talinga ma tu ranga le wa ma ko le mo fo sanga mo ma ma to kisu le insta o ma le vale le ma le se la o eu a ko ki le fi mo para mí ia na ko lo que tu se final no e awan ma tu fa lo que ma tu la ngona i tento e fa pe ma ia fa ia le ia ni la ngona ma se final fo e fa na ko fa dia ma fu ana la na le ma tu ia ya le to na ma tu ia ya ma tu te ve e fa ma la no sta na i ma lo ya na la le lo fa nga solo i lava nga luenga fa le o le pal mlai va lele i le taiminei. I ngā runga wha leo le mlai wa lele i whangalii, o mai a wha lau lele le malai sa se e ai wa lele. Mua matai o na wha lau lele au pā matoe so o le pā waia o lo pui pui ai. O whale wha atali pā sese ma ofisa mo company wa lele lo mna mia lava na whaia iai ngā runga wha lele. Ele o mautino tonu le taimi e talai le malai. Le ana sa unua le fiongal minister o company wa lele le Samoa Airways le tinu uwein so o ialo. Ina o tātou fesilingia ia fianga o a inga tua oi. Mai li manongi kalasini. Male pa o va lele. Ana ia ta wele foul male ma lele le fangali o le ongol fa mo le malo e mo le manui o tangata uma. Na fa pe le se male va lele po se male va lele o tau fa atu e se na fia mate. Ia fa la pe mo le pa tau sanga o ia tau ko tu nai. I tu langa wa ia nga mo sa mo ato o nga fo i mo tangata no o fangali fo ila tu. I tu langa o ia. Le tu fo leo lo tanga ia il minister o nga fa mal puleng o wafu mamale va lele. Yo nga olo fo fitiva ai fa mon yanga o ainga matanga to le tu malo ai mai sei fangali. O ka ka sa fa nga nga boa o ka ka fangali luma ka ka va se kaisa security cleaning cleaners o pa kaisa ya maka ka o le ina po taxi ma me va pe ai o pa ye no uma la ko ya ko makala ina ele nga ka voida le ga ya o te ya maka ka ina ko units o ye le no ma se no mai ku ida ma mo foi ka po lu ko ngali
Pwede yo sinising kapungi-pungi o le closing of fangali. Bangkuan no fai ya pari papenga kay mo ka au fa ko ia. Ya na ko fia ko fa wala ko unit siya nga fa kimi nga mo ka kuida. Ya makaka se pambay may sa vai ngo fo nga ni ya kai ka pe o kuida. Peita ina ngia fo i le palemene. Le tatalo le fai pule le tu malo vai maunga tasi. Le fionga sula mana ia tau ili tui vasa. E toe tatala le malai vale le fangali i mo le manui o tangata o lona i tu malo. E le toe tuliloina le mta upule o le tangi le fai lau tusi le fas. Pol fatua tu le tua Samoa ua tasi. Fa sanga ile li fasalau mai au setalia. Tiu malu matua fetu mai fea i fol sanga aloia. Na fai ai le tai au le so. Petai, o mawane le fionga le famsino Judge Leota Raymond Schuster. E iai leisi mata upu po le famsinonga faapea na tupu mua. E tali tutusa lava, ma le whaamasinonga o whaia nei. O se whaasalalaunga na whaia aia a fia se company New Zealand, ai sa iliane o le whaasalalaunga na avane ilunga, so ta inga tele vave se tangata i Amerika. O le mta upule na watoe tu awanoa il whaamasino, ilo ia i tu umailua, e tanga i ai matoe avane ai ni alato fola sanga whaau popo, e fsosoan i alato whinaunga le Australia nei, peitai. O le whai unga whamsinonga le watu i le soiva o le masina fawar se tema a sofa raile. O le mta upule nei, na tausanga ai te umalu matua e whaalea o ngā mōlianga leo whaasanga i ateia, peitai, e le italia le whamsino ma whaaua ua ilo le mta upu. Peitai e le itu lai uma mōli maua le itu tangi, ma toe talo sanga ai te umalu matua e whaalea o ngā loa le whamsinonga, a e le italia ina ma whaaua uma iei fol sanga ai tu umai lua, e peo na whaiai le so. Lea, wato e tu uawano atu, e abatu iei nisi fola sanga wha o popo, fua ile whai ungo le mata upu wha apea umalama fo ina tupu i New Zealand. O le mai o sa whawela waile i ungo le whamsinonga, po le nei fo i mata upu. O le alangona le si ufongo le li i eki ata tifanga ya KJ Apa, po Kennedy James Fitzgerald Apa, i le tai au le so i lungo le Teopolensia. O KJ Apa le fai ma Aji Andrews i lungo o le sci-fi teen show Riverdale. E te whaafonga ma iei, i lungo le ala leo le Teopolensia. O tu awanoa i fo i le au whaalongolongo e la fo ma iei ni fe autustusia po ni fe sili. O ta uel te mai te ipule le ofisa fo tu Samoa Gloria Takasawa. O KJ Apa o le ailunga o le ivono te simaltasi le Star FM i le sfulu minute e te ai le valu. Le awhai es whatalnoanga ma le fionga mapsua Corey Kyle. Le Magic valu iwa te simalilima, iwa valu te simaltasi, whapena fo ilungo le talofa whamo, valu te simalilima, iwa tasi te simalilima, iwa te simaliva, male malo FM, i le tasi o lima te simaltolu. O KJ Apo se alo Samoan so ifuani New Zealand, o lo la loe le Riverdale TV show, e lau loe le vanga lima ilungo le Netflix. O se li i New Zealand e actor, pese, fatu pese, ia masaya maua fo i whailonga ia fiai le Satan Award, MTV Movie and TV Awards, le Two People's Choice Award, ma le Teen Choice Awards. O KJ Apa wa lua lima tau sangol so i fua po Kennedy James, e ngol don tua aya tupai Kennedy Apa. E iaio na so tanga le nuu o mua taa ma nuu suatia, na suafa matai mai eilon tama, ia mai sa ta arola kapi fo i le ali, a o le ilo o atu i Hollywood. Malau loilo na ingoi por kalame pe o le Jimmy Kimmel Live, Tonight Show with Jimmy Fallon, male The Ellen Show. O ta uele li o ia o le Samoa e whainga tāna i loa a waipa e pae mamumulo na laulu. O lona tamala matai Samoa e te leo na fōlinga Samoa na i loa New Zealand. A wa o lona lava siusi o manga i lona aingo al wha Samoa lama. Ai e langona fo i lona matamuli. Ona e le tele so na taimi i lona i tu Samoa talu. O le tele o lona taimi o lo i fafo. O maua lunga le ngangal whaafitai lai tal selau whanau na sawa ina o i totono le Campus of Hope i tuana i mata o lato whaafitai le fsosoani whaawau ana lato pa anga atu i tua le tamaitai o Se Rosa. O Se Rosa ua whaitautau sanga talo na whaia na i alava sa il ngā tupe e fsosoani ai whanau na awhia i sawanga o le tino ma le mawhau o wa aia nei e le to manga mo e pōpua ngā tia. O le vestel waina atua i ele sifulu ono tau sanga o soi fuol tamaita o Se Rosa. O se pa anga whanau ia o lo whinau. Mō pui puinga o swinga o le tau ai maise lo na tula i atu e whinau. Mō le ai ata tau o tamaiti. E fia e ngā osi tau mafa mawhata watu mō tupe. E fisoson ia i tau singa o whanau ia le to manga.
ma mawai le tolu afe, 5 se lau tala talua nei. O whaaftai ai fo il pulengo le tō manga lona ainga i tau mafa ma mea taalo e pe o le trampoline ai o whaase enga ma tau mafa e tele mo le aso whanau ai o whanau i le tō manga. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas whaapopo ngai le aso ai tai ao i le anoko le tua ai whasoi fuana.